rigelinga kitogo strategies na kubeka emero belinga kigesa kugitoge kwanda busio no akobase bali bakonyara ko bakoborro nande nigaro murai umukonyi bumunyakirugo ase kiama kya Wiper Patriotic Front ikiya chenchia aliyetasa matukabwango na nigakorokwa umusike Victor Suwanyogeto na chinga kiechimo uraburirie kirugo kyobojumbe kurwa gose timatio sendi mosenga bene natatebye chinsemo chie constituency wasesemo ye bunge ya Kitutu Masaba umusike karibu ese studio ye mambia bono biamono irali bageli urakwani umugusianda siasa berete Litangan kabisa ngwakambia muna sana aso kuandikani wochase studio ya Ensoko na nditiga mbakire mbiamono the founders, directors, proprietors of Ensoko, the staff egasi moko negasi ngia and I like it as also an entrepreneur. I appreciate it. I appreciate san. Bambakire mbiamono. Mbiamono. Ya kabere tiga na nchemba mbakwani mwenye gitinge asamwabeta gusiye itu county ebire Nyamira na Kisii county na ande umugusi garandete. I know intore Kerase, Nairobi, Kajiado. Paka even one time na lenge kaskan can't get nganyoro mugusio and I was asking if you could hear Karase, and of course in America we have a huge population there. Abakwandi as mambiarero biamono sana yakigi mu moncho muligereri no musike Victor Suwanyogeto turamonera se studio na sana mono atebirenga umugusini garandete na kwagara kirasi. By the way tutaraso asengwana ya bene ungwana yo maga ntebiri tukirime garare ko genda sense ya Botswana akaenda alese getugyo kubeka mafute gali yaye owake simirende so mtandao wakagocha ngaya na ikire bono ntimugete sengora ulio kumubekera mafutoka mateinga aya ankure ukamate yabagusi barabange mugusi garandete kirase na nene mona so kweligeria mwanchu muligereri tigango turachaka enkwana na nene mono mweshimiwa igoro mokonyi wo mokonyi munyakirogo bw'ikiama kya Wiper Patriotic Front. Correct. Ikiama kino kia chenchili etalia bugango. Ikiama kino kia chenchili eta kuyarigania mariganie chikura chi umwaka bw'echirwe 2022 na ibere goseko nyore national appealing chia sege kolieke kia jensi. Maite echama wose organization and yons na big company madige ngo muntu evolve ego nyako wisibia yani ko urusiri sangu otherwise take over relevant yaro kananga nere new all the time so Wiper na intwe nkorigire tore twarora nga na itore ntore relevant goche ase ense ya Kenya gose ntoli so this time kare tuwaliretie twanyodenga ono maite igesa kwegeke na kigesa ukiamambi igesa kwegeke ngenge intwe ebintu maite ibira byao sana na biri twamanyete so ndenga bono paka na into core branding paka tuyonjore tubayiribaga abasaba koreki bacheime baleta maoni yabo ekorera echamine yabo igoge ntumwigorane ebita mukabasoya basaime tukasoya basaime ekera baso mukamakoligia appealing mo tebe ngabono ni kia abantu bali banjitense yabo patriotic bakateba kubona bono ni twasore gaiga intuye twanjitense yaito paka bono aiga bono nyombe twasoire tunyonjure lieta ekorokinga twasoireme nande project nkitole okay basoireme na nane mono batebire mwa change lieta values check yama ngorizonete chire nabasaba gekogera nabora nyore maete siasa twarorire with the respect ne nonye nabarai basoira soborai konyora sometimes bakoligereria bacha ni chi slogan munaboni gantu bwate slogan yabateba mangana gete kwanyora yatebe erekiringa gete lakini riri na ande mesa yabekira ubune yego mweshimiwa kwanyora ibintu bya change ebirasi biri twabege twarata na match tokonyu abantu ba change bachaka goda jiwa imikoru chinze chinga so ekiama gya Wiper Patriotic Front
kia change lieta values na chiro insachinde bintu mbiro ranyore barenge baroche bitarenge boronge na biro biba bikoreire maonchori liga bono rendo musai gaso irora kumanyanga ankande gente gitanga kwento kumanya goro ya Wiper bune pati ige consistent yani ige usitima ingitoko beka yani inchira yabo tiyana go change values yabo chiri nebwate inchira yegenire mbargo sort change people n'abantu bari open ngabali yitinge chire otore open igoto bwo no maene igoto tusigete ensi yetu ya Kenya igoto tusigete abana baito ba Kenya the young people na ende incubatori bakabakore ba express their independence their mind nkibategete nkibada gukora ndubwate ubusubure bwo korengereri nga yani ndubwate dictatorship ase chama party leader Kalonzo Musyoka tari ucho denga on tageteke naki kware ko denga wacha iga koikora wadenga turiga okonyole bintu koraki wanjuka bone party leader to Kalonzo taribo iga ko abantu libaga ba express themselves yani ba kwana ngabatagete baleta maoni yabo lakini tubwata maskani asekiro muntu ntubwate ubusupure ntubwate transparency na inde ntwanjite insi yetu ya Kenya na ande ntutegete nga insi ya Kenya tige ebe insi y'ubusupure na ande insi ya eko libaga yose platform abantu baroshi butenengu abantu baroshi butenengu batwara ibintu batwara kibeze bakubeka mu bukwe namaroro muranyora burayi bwensera kinende ngakibaide Kalonzo agendrete Kalonzo mbuyale amakwani wojase mwenegetinge Kalonzo bakwani mwensi PS mwabeta nano maite uligare kolera in a way because abana bayemba sogete gusi igare kolera igare mukoyo ito nande nanje tabagusi mono sana nane ntoje ko ntoche kusiye kuba kwani ntoche wacho muligereri nigo tocha kwa every day to ficta chatwire senjire abena totware engwanire exclusive na Kalonzo Musyoka anamona kwa neno mugusi tiganda rakubuli emyaka 3 kuri umurayi bwense William Ruto iroborayi kwa umurayi bwense amanga unchuliriye se siasa egaro konyora chinga kichinde kwanyora siasa nera yaende nchira gete na ndeira na nkikeli bono kero kwarigererio burayi bwa mini wa William Ruto na inumu nabono muri kurwa se party ino ya Wiper pinto kibiri mwarorire anyare gwikira na biri muroche ese myaka 3 muramucengera akore go sibiri atarakora kwanza Kenya abana inji ba Kenya iyo tutete kwakira mbia mona sana why egora nyuma tunyora constitution inya everything a Kenya gira democratic country cover governed with the democratic principles ne constitution kolenga tuwarokiri abantu ba Kenya barokiri ububui sana egekoera onyete nandi gusika lichiko linene in fact yongo bakera mbya mono sana nande ngwakera judiciary yetu nere mbya mono because batemire barakora bya kabisa lakini bakoreki ko tema bale now asinga inju yeyo umusikeruto no maitenga ekerete chikura ntuanjiranite ekora inju na lingo opposition ntuarochi nga kiakoira ekero tuabwate serikali tuabwate baba Kalonzo Martha Karua na bonzi pi yo the resources ntuabwate onye teyo aba Kenya basigete a constitution na ende na baraiba itu baburuto Uhuru Kenyatta bomo babo Kalonzo Musyoka akanguma itu swatu asoete sigi to kurwana right
lakini yasinja maskani waka President William Ruto libaga. Now President William Ruto ekararu campaign ande na campaign it sana aga appeal to the people. In fact ite na kitu kwa yaito Central Kenya, Mount Kenya, otu atebetu William Ruto na injuna William Ruto. Inekera muri opposition. Ekera opposition. So ngorenga William na atebeti aba Kenya inkieta getiko bakorera. Now innocent, you see, ekera ogontebinga, and maybe that's why some of us totally kwera chikura because utwigine to mind ngotebinga ngo korandi gento gete nani ngotenga ingakiego ingakore imbatinge kora nani tinko erese nkintage korera bono na Kenya babwate chitamutang bona kuri president whether no kore trakora. That's number one. Egintu yakabiri ebintu mbiri bya cyandetense ya Kenya buno bukurumi obukurumi gutwa kagetinga uyu ngaho soa egitanganya guita niritimu n'obukurumi bon ekatuka nga obukurumi obu no bosoka kurwa sali yani obisiya no buchakirete olende nyakibungu cyo gusira egintu kende umaete kero okoli bintu bitabwatyo omochoko ibintu bigosarika bon kero obukurumi bw'ichite igoro economy ujaka gosarika bon the ripples the outcome y'obukurumi obu obuchancho obu bwagerere abantu mbabwati kibesase asembuko their purchasing power teyo and mono abataka bali batayikonyara mono abantu banka bono nyonga kibese chikuibuchinke ukire sabanta ababa nene buka ona ke bantu bana bwa chitumbu chinene kabirebe nkiya yokulia na intu aho tuchandegete nkiya kumnyoki ari nene kabireye none basket ngokora tinikunyara kora mabuta ga nego ibintu madimbiri byakoretwe bitabwati economic sense byose byaringa organized ingere y'obukurumi buna no yakera dora yagipa 165 eningiri y'obukurumi bategete ko dora ya ndabara barete kibese barosi because you see at that time a depreciation yearling could make you make 40% on your kuwazi dora. You can imagine if you are for a long time, right? There's no business. Was 40% as profit. Wakwanere goro yobo kurumi na ande mate William Ruto no murayo gatano asense ya Kenya the 5th murayo kane bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta ingake yamekera ubo aboleti guli swali ryo bukurumi egetagati abangi ndakore igobona boranyore tari nka Ruto bwekore problem no yagwate ababisiaye naboko nyore suffocated system yonsi ya Kenya. Ruto too is just a person utene inali umuntu tu olese abisiri nande onye genetega nagiye arangwa kara karonse koko maitenga mwanye getinge ntubwatu mumura lakini ntubwatu democracy right yokorengere ringa ki amaoni ngakiare and I'm thinking Kalonzo could be the best president as a republic ya Kenya, especially wa uja wanjirana kuzumati yangi no ale Kalonzo no ale DCP Kachagwa no ale Martha Karua no bale igo anamshokira umuntu nabwato umuntu yagoreki agwakire koko lakini ekero kora analysis kora nga Kalonzo anyo libaga by the way you gotta make a very good president. Why? Let me tell you. Onyumurai kabwatu bukurumi tako weipo bukurumi tako rushopi nando onye kurumurai utigira abantu baraye nandi to kurusho bukurumi yoboro wiko murai aibika bwiginde te bukurumi nobobe nandi to bwiginde and nayo bweko kubwate choki akomeka shunga obukurumi obutibuyo umuntu ndi bwensi okubwatu nobukurumi agulisasi right
I mean, as much as I don't know, I'll comment about my colleague who was slain the other day, Kialo Bobu. Martin. We lost Momoshimua Were the same way. Okay? Abangwana abamba manyete ngumuita why? Nkekogera batari go take street decisions. Paka no muntu kuraso uze to tabu kabisa enjera gite egende ngekora ke repeat. So the point inga ngiti pa ke so kurumi ndo wedo bas wakilis. That our lives are in danger. Is in giving to okora. Let me come back to so kurumi because it's very important. Igo innocent my technilinga we katu twaro umurahiri tangani utege neti nando what a trend yani okurigiri kurumaega he mundu tana ko ibapi okuri kurum ando okoranga ki tabuga tikende you know agani ku ibarenge kangantorochi